Oyine Claire mpaka harshaitano program ni ndiamu simanta kandi nchiriza twataiza Reverend Nathan Mugisha oguni chaplain wa Nachenyi Senior Secondary School omuri Rengo District. Mukama ya mtuma inibigambo birunze mnonge bari kwenda kutereza rizoba kandi nchiriza tumwachire nabanyuma twaheza kumwachira nawe atutwara umushara. Reverend twakushemerera kandi no kwisha. Nanye nashemerwa kuhika omuru TV West kureba ngo ninyoha nanye ndyaha inganira n'abantu ba Ruhanga abiruhanga yakunzire batine karungi kona Claire Mukamasimwe nashemerwa munonga abukuba tinye kwihogo buri murinye Mukamasimwe asime munonga Reverend Tara Mushara tugumizanye Bwenu abaturikirize katwecurezo misho ga Ruhanga tubase kwe kwaso muhanji kandi tumusime habwebyo twakusima Ruhanga abuko watkoraje nitwe bahi kureba ngo rizoberi turuho turyabahurire kandi umushahegere bawikiriza nyowo muhereza wawo wankiriza nabasa kutambura urugendo rwe kubasa kwizaha kandi nkasya ubutumwa bwawe mbwe nabantu ababi Mukama wampereza abo wampereza bigura amatugabo gumunda babase kure kigabo cyabo kandi yongere kuturinda aho kwantu kumanya rinda programu yegiyona kukira munongo muhereza Claire n'abantu be abakora nawe omu TV West hazo baherezo bwenge bwense gita kubasa kuhereza otugarura hansi mukono gwawe tusasire aho ko turi abasisi nambwe ntwizumisho gawe bani yutwe hati nebero byona amina yebare mnonga Reverend mbweni tuza kugendera kimwe ahangiri yitizoveri ya Mukamasimwe abishemwe abaturikirizo kwe nyonyi no kushemerwa kwango aho kwa irizoba Mukama yantorana hariho ekeshongoro ntakagira abutumwa bw'irizoba ekeshongoro cya 2 nsanzu nina kigambo cyingira ngo Ruhanga kantorana ntine karungi kona kambe shongoro kantu kati Ruhanga akantorana tine kalonji kona yanye kondira wenka yanyozya o ebibe bueno kamala yonta ibanza yanje yona Madam Claire Mukamasimwe bishemwe abakundeba izina Reverend Mugisha Nathan Karugaba kuko Madam Claire abagambira am the school chaplain na Chenyi Secondary School kandi habwe mbabazi am the diocese and chair coordinator West Buganda Diocese kandi akuturo mu ryantonde ninyenda kusima Ruhanga ahabwe izoberi aho kuba nareba ryandi imbere erizoba rukuru munonga kureba ngo nanye umuryabo hati ndiyo ningambira abantu 10 mushinyo ninyo kandi bahurikize nibasima nembabaze zongerwa hazindi Madam mama wanje umucyare wanje yabaramusya kandi nabakunda Imelda Mugisha n'abana banje banyanyazi abarumuna banje bona nabagambira nambwe bashemerirwe munonga bariyo nebenda kureba enjiri negendeta mbwenu nyenda kusima TV West management yona okukira munonga ahabwa munywani wanje Claire haza simu yanje yeri izoba imwe bari yuko abaturikirize enekwata aha munywani wawe noha abakwatwine banywani byatubono munsomu konka abamwe banywani bitu baturebize nangwa ubundi batubuza obusinge konka munywani wawe noha erizwana we twenda kureba mwenda nishaba wishe Claire ushomere cyahandikirwe cyo ikiryo mwishaya shurana nemwe hazo mushorongo gwa 8 n'ugwa mwenda n'ugwikumi Isaya na nemwe umushorongo gwa 8 na n'ugwa mwenda hamwe n'ugwikumi konkiwe Israeli mwiru wanje Yakobo ounatorine uruzarura Abraham munywani wanje iwe ouna Yesire nkiha ahamuherwensi kandi nkakwiha ahanshonda zayo zahare ni kugira nti
oriyo mwiru wanje nkakutorana tinda kuchwire utatiina ahabo kuba nkwine utahahaza omutima ahabo kuba ndi ruhanga wawe ndyakuha amaani ndyakuhwera nkuramire n'omukono gwanje gwa buryo ogw'obusinguzi. Amina. Amina. Abantu mwe muguterere mukama mu ngaro z'amaani habwe ebigambo ebyo kandi nimanya ngu ruhanga yakikora owishimwe kiraye we bari kushoma gye bibuli tinkumanya oba mukama akakuhereza ekyonyi mbwenu bishemwe abariyo ko abaturikirize ebigambo ebi nagira ngu simu yitu nanga omuramo gwitu n'umunywani wawe haza nimuza kubireba mishororongo egyo mwenu kunani nteekateeka ha bigambo ebyo musazire abo kugira ngu naba school chaplain nyenda kuzwanzyamu na ruriyo rurimo rwitu haza turebe ebi portion egi nange passage egi negamba ki aho kwako kureba omushororongo gwa 8 n'ogwa 9 n'ogwa 10 ne ruhanga hine cyagamba nitwe erizoba aho kwa yantuma nyonko mbaka we kubasa kugambira imwe abaturikirize. This passage primarily intended to comfort the people of Israel. Kumuriza abisirayeli konka buriya kana agambira abisirayeli hati nagambira Nasani nagambira Kireya niwo mpurikirize okumuriza abisirayeli nambwe washoma omushororongo gugwe heading eri ya mutwe Madam Kireya heading negamba ngwenki aha mushororongo ashurejo okuhumuriza kwa ruhanga aha bari kumwesiga. Okuhumuriza kwa ruhanga abari kumwesiga bishemwe nyowe nko muhereza wa mukama ninyesiga mukama kandi kananta kumwesiga nimwa buriyo kwe nimwesiga mukama kandi akutukorire birungi mwenu omushororongo gwa 8 nuho yanagira konkiwe Isirayeli hati nyenda ngo omusaheji yihawe izina rya Isirayeli aho kuba Isirayeli keri buriya hatari nayeta Kireya Nasani niwe teka hwe ryawe iwe konkiwe Isirayeli omwiru wanje omuzana wanje Yakobo ounatorine twabanza kwishongere cyeshongoro iruhanga kantorane mbwene nyowo ninyoha mugisha Nasani karugaba kureba ngo ndyo misho ganyu Kireya mbwene nojya ngo niwoha hato ombantu bono muri imbarira Uganda yona nojya ngo niwoshemire kuburya hashino yuburi konka kakutorana iwe wishemo yakutorana yakuhereza umurimo yakuhereza maka yakutorana aho ko yagira ngo ounatorine oruzaro rwa Abrahamu munywani wanje aho no rugira ki munywani wachi bayishemwe abanywani nibingi Kireyo aho kurire oyine banywani bawo bingi kandi nanye nyine banywani banje bingi konka abanywani tabakwesigwa abanywani bamwe nibo baturire muki konkeri izo bana baretera omunywani murungi hazanye nangu ombikurire omumfumu aho katwa kigambo cy'ubunywani emfumu esuri 17 turebe munywani nakorata munywani wo muntu munywani wawe nakorata emfumu esuri 17 abine bibuli mbasa kuzireba omushorongo 17 emfumu esuri 17 haza murebe munywani aho kwa ruhanga yagira iwe ounatorine munywani wanje mukama simu munywani wo muntu amukunda ebiro byona munywani wo muntu amukunda ebiro byona kandi wishemwe azarwo kuhwera abantu abamwitse omubikiriza byona konke kinanyenda munonga ngo munywani wo muntu amukunda ebiro byona owishemwe Kireya niwo mpurikirize ninyenda ngo nkubuze kurganozarwa abingi mushomire mwagira munywani wawe noha ogwa akunda biro byona ebirebi nyenda kubagambira omushire hati kuzo maka omushiza hati inseta bukiri omushija agenda areba omusigaza agenda areba muki amufura munywani we amunangwa mureta muteko maka konka obwire bukika amwehindukana omukaza akunda omusigazi we bakundana babaje ebiro bikwaho bazara abana babiri batana konka munywani wo muntu ngo amukunda ebiro byona noho akunda munonga nindeba ecyo kureberaho Yesu Kristo akutukunda ruhanga ogogwo utwimbisa aho ko watagira kiniga no butumushobeza nambwe ntumushobize ibintu bingi konka guma duzire ki mbwene ho yanagira ngo
umushoro gwa munana ogugwa ngugira ngo oruzaro rwa Abrahamu munywano wanje abukwa nagamba nyowe nagambiwe bishemwe ori munywano wa mukama kandi mukama naza kurinda nambwe n'umushoro gwa mwena nagira ati iwo unayesire nkiha amuherugwenzi kireya nyenda ngo nkubuze akakwiha nkahikuza kureto umusomo tinkumanya ngo kwazira ukono manyangu noza kuba studio nanye ndeba ahina arga deri ninzwarwa nkore umurishema kabohe municipality eyo niyo makaganje yanyhokwe yanterora ryantonde de hati yangarro umunsonda zona iwe wi unde ukundeba wishemo no jangwa kwihire nkai ngu nkakwiha aha muherugwensi kandi nkakwiha aha nsonda zayo zona zahare bishemwe twihire hare nambwe ninyo bishemwe kereya mukamanyihire hare aho kwati nyina kubere ndinti aho ko kumbuza kureba ahina arigire nahindi nahinkuza ngira nti mukama simu tinkumanyiyo no gambota aho kuba mukama byankorire anyihire hare umunsonda zensi zona niwe ecyakorire aho kwa kunzire ninkugira nti mbwenu hari umushoro ngo ninkugira nti oriyo umwiru wanje oriyo muzana wanje oriyo mwana wanje biti no manyo muntu kwemerera akakujya mwana wanje muhara wanje mukazi wanje mushije wanje no huranchi kugarira mwamani mbwenu ruhangeri izoba amakura gina baretera na ruhangeri na kugira ngo omwana wanje omwiru wanje unakunzire kandi akatukunda buzuma mbwene nyoni insima ruhanga iwe tinkumanye byaho biri bita ngo unakunzire umushoro ngwa mwenda ninkugira nti oriyo mwiru wanje nkakutorana tinakuchwa hari arguri yanagamba ngwenchi munywano wanje mbwene aho yanaheruka nagira nkakutorana tinakuchwa kereya wishima mukama akakutorana yakwereza irakarungi namwe n'abantu abakuba baryokwe ohura n'abashemeru aho kwa kakutorana yakumanya imwe abaryokwe ruhanga akakutorana yakwereza yakutorana tarakucwire deru abanyankorito tugira ngo omuzire yacu umwana we ogwe natacumwenda konka itwe ruhango go tukunda Yesu watuferira musharaba akatukunda yatorana nangwa nerizoba yatwikiriza twarabo mu kiro abangi twarabo mu muhanda yatukunda tiyatuchwa mukama simwe ebigambo ebi akakutorana tiyakuchwa haza yakwereza buri kimwe cyona mwe n'ubwo kwire cyona no mukorire iki omushono gugure gwikumira mushano rwagira ngo munywano wo muntu amukunda ebiro byona ahabo kuba mukama tukunzire nambwe ninyowe bishemwe abaryokwe nyenda kuba hamisa nti nimba kunda munonga kire mwe nkunkurira karyawe mpuranshemerirwe banywani banje abaryokwe banyanyazi barumuna banje abantu banje mukama binkwereza nabo nimba kunda kandi nanye ninkora nka Yesu Kristo kuyakunzire aho kuba tarancwire nambwe hino unda unkuza kuchwa aho kwa ruhanga kabatorana yaba mpereza mbese nyoni nyo kireya mukama simu mwene umushoro yahereza kutorana akakwereza ibi byona nangwa twire birungi amagara rero omurundu gumwe ogumwiko gutwisya hakariho mushije omwe omugiga munonga tingumanya kireya kunu yabagiga no bamanya binyonkondo aine buri kimwe cyona tine cyabe konka murundu gumwe yarwara bamutwara mu irwaro kwiyakira mu irwaro yamaremwe birebe bitanu haroje ugumwiko gwo kwereza nuguba kwetagura oxygen bamuteka oxygen ebiro binga bitanu omuzeyi ogwa kayine myaka kinana no kushobamu ebiro bitanu kuba muretire biru baji musiyo misho no mayo kuyagizire kuyakiro misho yaje ati konka mazima biru bagireta yabeye mitware ngahi miliyoni 5 yara kuyahereze kurira bambuza ngo nencha ngo ubusente noza kubana usasura mpora ati bayishe mu cyo cyanduza cyanduza no kureba ukunyagire mu hanga aho ko myaka ebiro bitane binaheza bampereza biri ya miliyoni izingayi 5 nagena nateka teke myaka y'imazire
ruhanga mushashwire ki konke kigambo nagira ngo iwo unakunzire ruhanga katukunda utine karungi kona tine cyo muhire nambwe no kuturi nanyo kumukunde baha tinyine kimushashwire aho kuba zaburi yahandikira nkigira ngo ensi no kwizura kwayo nebyoha hati no wakukiriza okakwate ibintu byono ko byoine oba nebizimbi oba netaka oba ko okamuhereza hasi no banotora hantu kati nko kuwa kwataka kote ukakanago munyanza ekyo tikino kikugaza konka ruhanga katukunda na rukunde takarebukaga mwe naho ekinkubendeza bishemwe tukuza kwendera ebigambe zaburi igani 16 hazo mushorongo gwi12 zaburejo nanishabo owishemwe Madam Creya agishome azorebe ruhango kuyakunzire akokorera birungi akwire byona yakwereza abana yakwereza umurumo burukwezi no kwataka sente nangwa no kurya norya debo uko imukiro kargo mu kitanda abana ne baremo kwimuka zaburi igari 16 zaburi igari 16 mushorongo gwi12 hazorebe eki oshemere kugambira ruhanga wawe nenki ekindi muzimu nenki ecyozumurra mukama ahabwe birungi bye byona bishemwe birungi byona nyenda ngotere flashback orebe ebirungi byakorire nyowe mbwenu kunahirize kubimanya haza answer yaho mushorongo 13 kunahirize kubimanya nakorebe ebiri mushorongo 13 nagirake ndiya yakire kikopo cyo kujunwa bishemwe nicyo kubendeza yakire kikopo cyo kuzunwa mtakiri izina rya mukama omisho gabantu bona nambwe ni rekereya nyomukama nishima ruhanga bo kubakanzuna yanyi hahwe byona okuyayana okwensi okunabire nindeba kunkati ndi umuntu wa ruhanga nicyo kureba ndiyaho ruhanga kantora no mbantu bona mushinyoni nyo hati reba niza konka mbwenu ruhanga kugira ngo akatukunda munonga yatukunda burenge nkuko yagira ngo nkakutorana tinakuchwa haza umuritwe harimo ubundi twine bizububingi nambwe ne kirecho bishemwe numbasa kuba mwine bimwera rikirire nango muka abantu bakwangire abo binoteka ngo banywane bawe bakurya mworukwe erigenda bishemwe Creya abantu barira murukwe batayi babo hato umuntu muteka teke nangwa deri kuba kiko mushende esente umuguza sente zirigo murwari hato uwabere nokunda nka hariyo ko yagira ngo umunywani wo muntu amukunde ebiro byona ebiro bisarukaho hati nkumanyi wo munywani wanje ebiro bya Yesu serukiroho owatandikire nawe nuwo kine hati ebyakukorire no manya hati niwo kugambura Creya akireba manya Creya no mureba ryati kanojya nasa nikwari nga hatogwe niwo munywani wawe konka munywani wo muntu amugira ki amukunda ninye nabanywane bishemwe abaryokwe munywane abantu mugume mbanywanire kandi mbabantu ba mbwene bigambe ebyo nimanya ngo ebizubu nibingi obundi batiro mbizubu bingi nango konka mukama yagumara hamwe nitu mbwene mushorongo 10 nanye nakiriye gunshomereho aho kuba hariho kwerarikirira Isaya anane mu mushorongo 10 hariho kwerarikirira hariho kutina okwemereza umutima manyambwene unyumbire nyesiga omushija wanje ndigiromu manye kutabere tukundine omukazi wanje manyamurumuna wanje nangwa nabazire bamwe barigira umbana babo nabana barigumbagira ki haza habo kwerarikirira erigenda amataka gabira amataka ba harwe amasiko gwinkwenda kuretera wishemwe aho kwa yagira ngo okumuriza kwa ruhanga abari kumwisiga otatina wishemwe ahabo kuba ruhanga hamwe ni Creya deka kwerarikirira kuri no tambara nago mukono aho kuba harubazuru wawe harhogwe uwakunzire otahahazo mutima ahabo kubandura ruhanga wawe ruhanga wotari tagaya aho kuba hayiguru yanagira ngo ngwenje munywani wanje nkakutorana tinda kucwire aho kwa niwo guruhanga unabaretera nayenda kwamani akwera muri ebyo bizubi byawe byono byoyine ebyamaka ebyoyine ebikushobire nangwa bingi hati deroni zibireroni agenda yeguza konka dero oza kushanga ekizimbe cyuwatire no teka ngo noza kushanga bacyandikiroho banka
haza umutima gwemerera obundo buro businge dere hata abana kubagira amashomero create kumanye wawe bita school fees eziriya higuru konka ruhanga ariyo nagira ngo naenda kuhamani akwere mukoramere no mukono gwo gwa buriyo ubwo businguzi mukama simwe ninyenda ngo babasinguzi bishemwe banywani banje munywani wanje ompurikirize erizobo ryo musinguzi umuryona kandi yakhereze kukoraganisa kandi ruhanga kwaraganisa wetagira ki tayima aho kuba tari nkabantu kitu nyenche kare nushanga muntu namugambira ngo nikunda konka amherwa byona ushanga yakwehindukana deri nabagira ngo nyowe ndi school chaplain mazere myaka kurge 2015 ndiyo mbana bamashomero abashomesa kandi tinyine zero yona am green nambweni abashomesa ahinkushomesa St Gonzaga Senior Secondary School na Chenyi Senior Secondary School na hand hona ninkira kubagambira bigambebi okukunda omuntu ora ninkukunda anke chikono kuchikunda ki ekinyobwa mbabuza ntukonka kuchikunda ekinyobwa chikora ki abingi banywani bitu batukunzire konko mitima yabo bena kutwihaho amagara gitu konka nabaretero businguzi ngwenki nkuramire no mukono gwanjye gwo businguzi ogutarwaho nimbendeza mbabaza ruhanga haza mwakire chikopo cyo kuzunwa mutakirize na rya mukama mugiro businge ensi yona giro businge haza numuza kushemerwa mukama simwe mweni creya ninyenda ngo abantu baje munkirize mbatumire aho kwa nyina abantu banje banywani banje munonga bakunkunda haza hariho owishe mungu no bamweta kada bataringaye ariyo kucegegwa munywani wanje munonga haza kwarana hurura nawe naza kugira ki banywani banje mwena abo kumanya okukira munonga abo abikwatanisa nabo umuhereza ikigambo cya mukama nyine yo banyanyazi rero nyowe ndiyo mushambu omuhwezo azirapa abashambu banyitera mukama simwe nabona bana banje ba student banje St Gonzaga na Chenyi Senior Secondary School na handi ho nabinkurabyamu kandi ukira munonga nyenda kusima mukama mama wanje baiza wonyine mama wanje haza nankunda munonga nanye ni mukunda bamweta Jane Kayikunza ahari rwa muzozo municipality bishemwe mungambirire nakira konka ni mukunda munonga aho kakanoja ngutarabire we tinkabiri ndya kire kanonya mama ogwe akanyorra ngweni sima ruhanga mwena abanywani banje abaryokwe nabasima mukama simwe ngwenu ya simwe munonga mwenu twaza kuza umushara kandi mwikirize bigambe ebyo ebice nangi bingi iwe oyihowe cyawe kiragatsire orebe ruhanga kwa kunzire umukorire ki munywani wa muntu amukunda ebiro byona mureke kugira katinko ko kunywana hati nyencha karo kagira ki haza bakatandika kugamba manyori yakari munywani wananga mbweni katushabe ruhanga tatito ruhanga umwana ruhanga mu rukwera iwokira abantu bona aho ko katukunda burenge watereza umwana wawe Yesu Kristo kutufera nangwa rukundo yawe yo ebe kutangaza mbene rizoba twamanya ngo no tukunda haza mwene teka mu mutumogo o tubase kunda batahi bitu nguko twekunda haze mbabaza uzongere kwimbisubwa nishabira management ya TV West abatona bakura bakoromu obaherezo bwenge bukubasa kwahura ikibene kirungi bagaruka hasi y'umukono gwawe bamanya ngo niyo ruhanga kandi kuturashika muherwa byona ntwenda kushabira ihanga ryona mukama utwakire uterezo mwani namwe ntwaza kushohora konko gende nitwe abaraguma umwanya ogu bagumene businge kandi mwa baryokwe nimbendeze mbabaza ruhanga karo businge bwa ruhanga ubo burengero kwetegereza ko muntu wena bwongere kurinde mitima yanyu no bwenge mugumene mukunda ruhanga kandi hamwe n'umwana wa Yesu Kristo ubwo mugisho gwa ruhanga ugwatatitwe no mwana no mu rukwera kukira munonga ningurangirira abanywani banje kukira munonga management ya TV West munywani wanje Creya mukama mugisho gugende niwe abana abakoro mu TV West kandi nimwe umugisho gumugwakire gureke kubargaho gubakize gubahereze rukunde yense geta kubasa kuhereza okurga hati kandi ukusebero yona kama simwe nabashemerwa kama simwe Yewale mnogo ni toa program ya Msimanta and of course ya Reverend Nathan Medisha kandi chaplain
wa Senior Secondary School mu Rurengo District tumusima minonga habwe mbabazi mukamizi yamugirira akamujuna mukama akamugirira imbabazi yamujuna yamugiraje kandi yatwereza n'injire noje minonga Olitwe obundi washange kigambo kituntu chendera twatiho muri Isaya nanemwe nisherongo yeryeshatu ogwa munana ogwa mwenda hamwe na nugwi 10 garuka yeshomere hompora ekigambo cyarahangano cyetegerezaje wabano cuma mpora nuburu kucitunga kunje minonga kandi kikakuzamo okakireba ngo nicyo cyengene ntubendeze kwikiza Isaka jeje kamagaraganye usande ejintu basimba minongo kubanita program ya Msimanta kind of course ntubendeza okuguma ha TV list tucheze tumureho ecweka cyitchenjiri ntugaruka n'icweka cyo bujurizi